ngase phongkiba tongan tongan Manipuri se phongsing amasung thokiba thawwa thoksingdagi maroibi I pausing miyamna thamjigi ahanbada huyelan pausi digi lokusaraga Justice Siddharth High Court of Manipur gi taresu Chief Justice oina wasak lokre panduna leiba police personnel sing more yokragani Chief Minister masang oibu wafung khra Chief Justice Siddharth November kungani to English ngamaga samapan ga humfugani to pui Leikhidre ba apokwa PR Redul su senior advocate amoiramki kumza English ngamaga samapan ga marfuga homdoida Hindu College tagi graduate pass toki kumza English ngamaga samapan ga marfuga tarukta University of Delhi dagi Faculty of Law gi campus law center dagi LLB pass toki July kungamari English ngamaga samapan ga marfuga tarukta Bar Council of Delhi mingsan ki High Court of Manipur gi hangduna lerakip Chief Justice ki pamention na bigidam High Court of Delhi gi just oirakiba Siddharth Mrisdulbu Ministry of Law and Justice Department of Justice na thasi gi taraga turukta thokiba order mana High Court of Manipur gi Chief Justice oina appointment pi khibagi matungina ngasi makna phammasi paina bagidam Raj Bhawan gi darbar hol pangthokiba singlem na thoram amada Governor Anusia Uike ga wasak lawnakre ngasi pung taraga minute kuntraga mangaram tarakpada Justice Siddharth Mrisdulbu High Court of Manipur gi Chief Justice oina thabak pai bigi was Governor launki thoramasida Chief Minister N Biren Attorney General of India R Venkataramni Speaker T.A. Sekravata Cabinet Minister Singh Dr. S. Ranjan Kasim Basum L. Sushindur Rajya Sabha gi MP Leisheme Sanazawba MLA Singh High Court of Manipur gi Judge Singh the Court asigi Acting Chief Justice oirakiba Justice M.B. Murialdas Justice Andem Bimols Justice A. Guneswar Justice Gaiful Silu Kabui High Court ki Register amasung Subordinate Court singi Judge Singh Civil amasung Police ki makok thongba Official sing saruyaki wasak loroba matungna Chief Justice Siddharth Paumission phungdoki bida man hai Court asigi Chief Justice oina wasak lobada apian mamadi nungai pawi Hausi High Court asida case listing hunga sahunga kuntraga mangarom pending da lady adobo case ngasigi wayel ningthi jana sathaduna athuba matamda dispose tawna bo khonaragani pending the lady ba case ngasigi damak miyamna nungaita pamadi nungnang ba pokpi ganaki wasak loroba matungna makna Raj Bhawan Governor unaduna hausi state asigi oidiba phibam gi matana khanaki Governor gi maikedi gisu mangon state amasum central lengana Manipur ing tapa mas mahoksa gi phibam hanjil halakna ba khonari basing paudam khibaga loina hairi phibam asi oiraklabadi mahoksa gumna furup anina amat oina laimina ba phanglaga naki thoram asida sarugya khiba Attorney General Venkataramni su Governor gi unakhiba Governor gi maikedi gisu mangon haujuk Manipur oiriba phibam gi matangda khangan baga loina mahakna singam asum tamda lairiba tongan relief camp singda leptana Satuna mapam singa duda sangjapam lauriba miyoi singa unari haina spungdoki wasak laubagi thoramasida sarugya kiba Minister N Berena paumishinga hangba wang singi pakum piraduna State Police Force na moretamna sanction bada power pidi habigi wap mama lakriba si asumbanati hanadagi Police Commando madi IRB sing laidiba dugi mathakta Police personnel kunga matoi thajinkhibani makoina lairakliba asisu numit khrani gi mamangna lambi di ambush tawbagi thawdo ama thukiba aduna maram moiraga kari tholakpa yai haiduna ngaithok ngaishin tawbane dubu panduna lairakhiba personnel singa du ngasi more yokhraga ki mangna makhatana hai more da haujuk manga suba IRB gi commandant hais Balram Lusingba IRB personnel humdra special commando gi SP T.S. Krishna Tomina Lusingba commando personnel sa marung loina ASP tengno palam sum more police ki OC yauna police personnel sing lai media na report awuda cross check khara tawraga asuba pawphum biu miyamda mi paiba pon se house state asida ingta pahanjilak pa matamni miyambu tangdu leita na leina ba honabda puna thawdang lo minis hanis phundoki adumoina mak more town yogudaba kilometer khara damak watlingai de leiriba Assam Rifles ki location point KLP gi camp ta lairakliba State Force ki personnel sing Chief Minister na phungdokibagi matungina ngasi numidang phawbadu more town yokshin khrabra natragana yokshin dribra haibagi confirm tawnanaba pauksiyesna Tenopol District Police ki ASP da ngasi numidang pung mapan nga makhairam tarakpada telephone tawkibada pakhalakide Chief Minister na makhatana state amadi India gi mayokta lakpasing compromise amata tawrai Constitution na piba ayabagi matungna sapsana thenagani front line da thengnariba police commando sing afaba service ki dam allowance pinabaleng na khanari ration money gi lupa lising ama hengat hange tawune du state asigi sel thugi phibam phatabana lupa sanga khatang hengat hanbani haki loinana High Court of Manipur gi Chief Justice oina Justice Siddharth hablakpada apian mamati nungai phawi
Chief Justice hablakpana state asida ingtapa hanjinba madi mahoksagi phibam lakpada mating oiragani haiki. Makasa tharak poina to papawmana non-variables arrest warrant gi mayokta Meitei Leepun gi lusingba Pramot chana High Court wakatkre. High Court ki ayabi yauduna makpu phaba masung court kahanana bo khona bi yaroi haikre. Pramot chan gi mathakta Susampur police na lokotpa case FIR number 684 clause 6 2023 gi complainant police station sub inspector Letpajao kipgen Oiramle. May ahom nagi kuki fruit na konchin ba singi kang masa singi miyoy sing na Meitei da atam na onchin dun sa trakiba lan kang lup ani gi marakta kana sa tharinga gi ser hokiba zun tarukta Meitei Leepun gi lusingwa mayengbam Pramot chan sa yang khagin tu apok pm goramangol sing mayrong mamang lekai da leibana DOR gi senior journalist Karan Thapar da pikiba interview amada tungan ba kanglup furup singi marakta nungsina dana ba thuan bi yabu wapam sing phongdu I habi gi sarsta Susampur PS na lokot ki case maga mari leinana Chief Judicial Magistrate Susampurna non-variables arrest warrant issue torakpa gi mayokta M Pramot chana High Court of Manipur da writ petition ama file toraktanu wakatkre Loyana maki civil writ petition adu bunga si High Court of Manipur gi Justice Andem Bimol ki bench na lokotuna khannarapa matungda respondent sing da sayol mari gi manung da pakhom pirakadaba notice sing issue tokhiba ga loyana petitioner na player torok liba interim order gi khanana bagi dama December 3 English ngani ga kungo humdari case asi amuhana list tawna ba khan khiba ga loyana hariba numida si phaw gi manung da High Court of Manipur gi ayaba yaudana mapu phaba yare masum Susampur gi CGM gi court ka hanana bu khona ba yaro habigi direction pikre Meitei Leepun gi lusingba M Pramot chana file torok libu wakat asi High Court na writ petition civil number 727 of 2023 oina lokotki petition asi mahana Manipur lenga ki Chief Secretary Susampur District Police ki SP Susampur PS ki officer in charge Lamphel Police ki officer in charge amasum ha ki mathak lokoliba case asi gi complainant oidiba Susampur PS ki sub inspector Letpajao kipgen bu respondent sing ohelaga makoi gi mathak wakalakibani Susampur PS na case asi June taraga mapan English ngani ga kungo humdoi nungthal pung manga ga minute kuntra ga manga rum tarakpada register tawdur lokakibani case asi IPC gi section 153A 153B 500505 ki makada register tawbani petition asi ko na ngasi lokhalakpada mahaki maikeida senior counsel M Hemchandra na leblaga makpu counsel Ajay Pebamna assist tokhi ko na petitioner gi counsel ani na submission torko wafam sing taraba matungda respondent manga mak sayol mari gi manung na pakhom pirakada notice sing issue tokhi apun ba respondent manga gi manung gi respondent number 1 dagi na for phaw gi notice sing public prosecutor Niranjan Sanchamna lokhi aduga one riba respondent number 5 oriba Susampur PS ki sub inspector Letpajao kipgen issue tawba notice na petitioner gi makedigi speed post ki kuthangda sayolama gi manung na thana na ba direction pikhi aduga thaba asimak pangthokle haibu utpa affidavit ama petitioner na file torakadabana ki petition asi kona khannarakpa petitioner gi makedigi lepkhiba council singna makoi gi oibu wapam sing phongdokpa loina interim order ama pass pibina bu court haijki adomena ma respondent sing gi makedigi lepkhiba public prosecutor na player adu bu objection tokhi adomena ma kona haujuk Manipur oiriba sathiraba phiba masiga mari leina Susampur gi CGM gi court petitioner na kabada ma ki punsi da khudong thiba tholokpa yaba singsu yengladuna ma ki petition asi gi interim order khanana bagi damak piriba numit asi phawba gi manungda makpu court asigi ayabi yaudana pharoi dabane masum Susampur gi CGM gi court ka hanana bu khona roi dabane ki panmayabadi M Pramot chana court wakalakhibada police na makpu case asida lana singduna moral sirai ki aduga case asi ma ki mathakta lokhatle haibi gi matana khangalakhiba leiti masum saman amata su respondent sing gi mekedi gi fangkhiba leitri ki loina case asi kanagu mami khragi aningba pamgi matungna lokhatpani haibu wafam su High Court phongdoki Makasa tharak poina top pawmna November ahum the employee lak amarum saruk yadun Delhi da khongsat satkadari All India State Government Employees Federation Manipur Government Service Federation amasu Manipur Secretariat Service Association gi makedigi ngasi new secretariat pangthokiba paw gi mifamna Manipur Government Service Federation gi Vice President Laisram Sarana mathang thagi ahumda Delhi gi Ramlila Maidan pangthokudoriba khongsat asina leba asigi pensioner amasum employees sing ni pansuba pay commission pinana vigi taksin bagaloina hangliba employees sing gi phamsing mention na ba khangani haina phongdokre khongsat asida haujuk satnariban National Pension Scheme gi mahuta hanagi ariba pension scheme satna hanbaga sahi ama makhagi areas sing yauna central government satna hangumna
DA DR sing phanganma thabak gi potharaba singi retirement benefits sing pithokpa contract outsource daily wages employees sing regularize tawba amasum scheme gi makhara pibiyaba appointment sing piba amasum nipan suba pay commission linkhat pe gi wop yauri loinana hana phanglamba pension andu kakthalaga anoba pension scheme gi matungina tha amada lupa lising ama samanga pibasi miyoibigi hingbigi hakmat pani haina lawi maram sina khongsat asi leba asigi employee lak amana sarugya aduna ramlila mandal ki parliament house powers satkadapani haidi amarom dana Maira pai bising asobo thaudang lobo college ki professor sing na guide tawibigi mamita de NGO tam Maira pai bi imai bel sing asobo thaudang lo ribisi de college ki professor amasum assistant professor sing na guide tawiba amasum advisor oibigi mamita de haiduna oza sing advisor sing oibu haina social welfare loising gi director ngangom utam na phongdokre wafam sing si NG college research and development cell na sindru nomitare ni sathagdaba national workshop on capacity building of women's managers in years education haibigi workshop ama college asigi hold athoiba mithungnen oina hawdokladuna phongdokibani nupi singi loop amadi maira paibi loop singi member natragan advisor oibiu haibada college ki professor amadi assistant professor singna oibidi masigi loina advisor oibibigi mathakta nupi loop singna yauksinbiu thaba asina nupi gi kanagadaba yaifugadaba policy semnabagi dama laingak pukhatpa yaba suggestion sing pibiu haki higher education didi nupi gi performance yamna masing hengalakle class 10 amasum 12 yenglabasu nupa dagi nupi na yamna heli machine takpre nupi sing swathati haibane adobu university amadi college ki thakto oza oiba nupi sing gi masing di watle ki atien ba pawkrana ozoina awat pazas sing happy na ba law minister da taksingkre hangduna lerekli ba high court of manipur gi chief justice ki pamention na bagi damanga si high court of delhi gi justice sidat zulbu governor na wasak loriba numit maktada manipur lenga ki law minister oiram ki ba ozoina union minister law and justice yauna supreme court ki chief justice amasum ngasi wasak lo ki ba high court of manipur gi chief justice the court asigi hangduna leiriba judge singi pham athupa matamda mention bina ba ayu sirol ama pisinkre sirol aduda ex law minister ozoina hangduna lerakli chief justice ki pamention na ba hapsilakhi badubudi taram opgaloina mari leinaba singbu thagali adomaina ma high court of manipur gi ahangba judge ki phamsing leiringai gi serakta judge amasu Kolkata High Court transfer tawkhibaga loinana court asigi ahangba judge ki phamsing mention bina ba haijakibani amaromdana salbung khuldagi nongmay amasung bomb sing fagatkhre Combined force na leptana sa tharakpa coming operation na ngasi Kangpokpi district ki Gamnam Sarpramena PS ki manungsanba salbung khuldagi submachine gun carbine ama .9 mm ki local made pistol ama hand grenade ani country made bomb hum amasum pompi ama fagalhaidi Pauksi sidagi nungtigi lokhosaduna mayamda lepa leitana pizari ba hakthingna ba pawdam huyalan pawdagi ngasi lokhosaraga mayamna thamjage Irang name tharaklabasu cookie singi marakta Meitei singna sangsin laiba nungaigadaba mandre ke surjit haktingnaba pawda modbonggi khunjama me ahumdagi sin cookie narco terrorist na khangauduna modbongda laiba laingaki forest loisang hana mai tharamlaba matungna cookie khul singa tainana laiba Meitei yum singa landa aduna misa Meitei singa awasai thingna haliba kadigumba manipur laingna matamsa na minungsi yaudraba terrorist singa sibu state amari central forcing sejinaduna yasal lakpiram labadi thoklam loy amasum haujik tungan relief camp sing da thamoida kutumna suduna awaba khangni bisi leram loy haina modbong Meitei lekai digi lanje narakhiba konsum surji chaini phugmapan apapa ke sawna phungdorakli mangna hai ehak private school amad oza oiduna horakliba angang sing afaba lambi de puraknaba madi tungi matik saba yumberel amamam oihenna ngamnaba angama thakta hona jarakhibane adobo khangauduna me ahumgi numidang cookie khulai paiba combat dress set miyai kyana modbong da leiba lenga ki forest office hana mai tharaba matungda mafam adura leiba Meitei gi yum sing khalla ga thuga yen khaiba posai huran masu mai thaba horkibini thagdo sigi paw mathang tanarakpadi gi ehaki nupi anga amasum imungi miyoi sing samji khaina dun senaki ahan badadi adu sathiba thagdok sing adu thokloidra haina khalamkibini adubo mobile phone video sing thaganarakpaga loinana TV channel sing irang thopigi paw sandorakpa thengnarakpadigi modbong da leiba Meitei sing loina lanjena khibani ehak isamaki yumna su nupi anga amasum ahal sing hana lanjena khraba matungda ehakti kona thang yumgi thong sing so lunsilamlaga selakhibani ehaki isa nupa ani leire amana class 7 tamlaga amana class 3 khaktamak tamni
नुमिदांगी अमंबदुदा आइगी लाइकाइदा लेबा मितई सिंग लोइना एहा कुकी सिंगी खुल फाउदुना लाखि युमदगी थुलखिबगी इकान कानादना मितईगी युम सिंग नुंग थाजिनबा नोंमै कापसिनबा अमसुंग पोसै सिंग मंगन ताखनबगा लोइना मै थाबगी थबक यौसिलाखि कुकी सिंगी खुल थाइदोलगा सेलकपदुना मे अहुंगी अहिंगदुदी अखोय खरा उमंगदा सेंसेंदुना लोटखि मथंग नुमित के अयुक अंगनबा पुंग मरिरोम तरकपदा मी हौगनत्रिङै मतमगी खुदोंग चाबा लौदुना मखोय उमंग फाउदुना मदि सकमाय तुरेल कुमथदुना लालगा कंगला तोंबी फाउबा लाखि कंगला तोंबी यौबदा अयुक पुंग तरुक रोम तारे मफम अदुर लेरंबा मितै अमदि नेपाली सिंगना अखोयबु ओकपिरगा सकमाय कैथल तमना थिनबिरखि सकमाय कैथल यौबगा पंथदना हंगलंबा रिलीफ कैम्प संगसिनदुना संगजफम लौखि अखोयना रिलीफ कैम्प लेरबा मतुंग मे मरीगी नुमिदांग पुंग 10 दगी हौरगा नोंगे मतुंग फाउबदा तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लंजेनरखिबा मितै सिंग लेप्तना थुलखि सकमाय तुरेल खुंगनुंगदा कुमथदुना सेलकपदा मियोय खरदी जेसीबीना कोथोखिबदगी कोम ओइना लेरबा मफम सिंगना तासिनदुना आसो अपन यावखि सकमायगी मैरा पाइबियमना बाजार बोर्ड की मियोय सिंग हांगबा रिलीफ कैम्प अदुदा अखोय मे मरीदगिना जून 10 फाउब लेरखि रिलीफ कैम्प अदु तुला सिंगा हाई स्कूल दा हांगमने मफम अदुगी जून 10 इम्फाल वेस्ट के लंबोय खुंगनांग खोंगद लेरिबा ट्रेड सेंटर हांगलिबा रिलीफ कैम्प दा लाखुन ngasi फाउब लेरखलिबने हारि के सुरजिना मखातना हाय हाउजु ओइरिबा फिबम सिदी लान लोइबनते लोइद्रिबने लेगाना सब सब वोरिसनम पुरक्त्रिबा फाउबा इशागी मिंगदा पातालेन ओइदुना लेरि हायरगसु कुकी सिंगी मरकता संगसिनदुना लेरुबा यागदबा मांदे अखोयदी अहल सिंग हक्तक्तगी मोटबुंगदा अदुमक लेरक्लबने मफम अदुदा मितैगी अरिबा युम यांखैगी मथुरुम लेबने अदुगा मफम अदुसु लेबदसु नुंगाइबता नतना ललोन इतिक तौबदु खुदोंग साबा मफमने कुकी मिसम सिंगदी अखोयगा पुन नुंसी सानन अदुमक लेमिनबने दुबो मखोयगी खुलाई पाइबा मिलिटेंट सिंग अखोयदा ओटनाइबिगी थबकते अदुमक सथादुना राखि कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा अमदा कुकी नेशनल फ्रेंड्स KNF ना अखोयदा लाना मराल सिजलगा मोटबुंग अमसुम सप्राइमनादा लेबा मितै सिंगबु तानथोकनाबा होनाखि अदुमैनम पुलिस असम राइफल अमसुम विलेज चिफ सिंग यावना मिफम पांगथोकलगा यानाबा पुरकपदगी मखाताना लेरखिबने आइगे युमसु सेमी पकागी युमने अदुबु मैने तुमना थादोखरे हिंगबना मतेंग ओइनबगिदमक येन nganu चामगी मथक्ता लोइजबने युमदा सेलोइना लुपा लिसिंग यांखै सनासन अहुम अमसु इमुंग मनुंगी लाइफम थोकपा फिरोल अमदि पोलमसिंग लोइना मांगले सौराकना लुपा लाख यांखै रोंगी ओइगदबा इमुंगी पोलमसिंग तुमना मांगख्रे हायरदुना अयामा मतमना कुकी सिंगना अखोयदा खनबा हौदुना अखोयबु मोटबुंगदा लेहेंदना बहोनदुना लाखि इलेक्शन की मतमदसु मखोयदा वोट पीदी हायदुना ओटनाइबिगी थबक सथखि अखोयगी खुलसी हाना ग्राम पंचायत की मनुंगदा लेरिङैददि खुदोंग चाबा खरसु फंगलामे दुबो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ओनखिबदगिदि अखोयदि जनरल नि हायदुना लेंगाकी खुदोंग चाबा यामा फंखिदि बरामसिन हाउजिकसु हानागी अदुगुमना ग्राम पंचायत की मखादा लेजगी हायदुना केस थेंगनरिबनि अदुबो मखोयगी MLA सिंगना नमसिलगा थमले हायबिगी पाउ तारेखि अरोइबदा मांगना हाय इरांग असि नेमथरे हायरगसु सब साब यानाबा म पुरक्त्रबदि मणिपुर लेंगाना प्रीफेब्रिकेटेड हाउसिंग सकमाय अमदि कंगला तोंबिगी मरक्ता साबिरगा अखोयबु पुनिंग लेताना लेबा फंगनबियो अखोय कयाम कुइन रिलीफ कैम्प सिदा थमखिदुइनो हायबो हंगसिंग हंगदुना अखोयगी मांगख्रब लंथुम सिंग अदु मणिपुर लेंगाना हंजिनबिदुना अखोयगी इसा इशु सिंग सेम ngamnaba अतुप मतमना थबक लखटपियो हायखेनसु पाउक्सता मखाताना पल्ली मखा सतरक पोइना तो पाउमना मणिपुर थुगाइबा पामा कुकी मिनिस्टर नि मफम लाथोकलो कैबिनेट मीटिंग्स याउद्रब मणिपुर थुगाइबा पामा कुकी मिनिस्टर अनि मफम लाथोकलो हाइना ऑल मणिपुर नुपी मरुकी सेक्रेटरी एल सुमति बलाना थादोरकवा सिरोल अमना फोंदोरकली मे अहुमदगी सापुखना सांदोरखिबा कुकी अमसुम मैतै फुरुप अनिगी उंखनबा असि अथुबदा माउसागी फिबमदा हंजुन हननबा सिंग अमसुम तम अनिगी MLA हुमफुमंगना अंगम थौदांग लौमिनबा असितबा फिरेप लौमिनखरगा खंगौदना मे तरागा मथुर कांगपोकपिदा पांगथोखिबा कुकी मिनिस्टर अनि अमसुम BJP की MLA तरे जाउना लेंगाक सगोटपा इंडिपेंडेंस MLA अमा यावबा मिफम अमदा कुकी सिंगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मा थमनबा यूनियन होम मिनिस्टर अयिबसे पिसनखिबदगी इरांग हेना साखथोखनबगी लंबी अमा सेमखि मखोयबु खुदक्ता BJP दगी तांथोनबा ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सिंग यावबा तोंगान ऑर्गेनाइजेशन कयाना से मिनिस्टर तक्सनखि अदुबु लेबकथिबदि ngasi फावबा मखोय तरागी मथक्ता BJP गी प्रेसिडेंट यावना से मिनिस्टर ना लखटफम थोपा खोंगथांग अमता लखटपा थेंगनद्रि स्टेट असेंबली की इथिक्स कमिटी ना लखटफम थोपा थबक पाइखतनबा खनबा होरमलगा मवा मनिल नायदना नमसिंदुना थमख्रे अमरमदा मिसेल कुकी MLA तरे तोखाइना थमलगा हौजे हौजे कैबिनेट मिनिस्टर ओइरिबि नेमसा किपgen कमर्स एंड इंडस्ट्री अमसुम लेटपाहाव किप ट्राइबल्स वेलफेयर एंड हिल्स अनिबु मखाताना थबक पांगथोखलिबा सिना मियामगी चावरब सेनफम लाना सचनदुना सिन कुकी नरको टेररिस्ट सिंगदा तेंगबांग पिरम याबिगी चावनो सिंगनब लेरे
ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯆꯦꯠꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯁꯝꯊꯥꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯏꯁꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯨꯔꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯉꯛꯇꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯥ 5 ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯦ ꯁꯔꯗꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯨꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯅ ꯂꯥꯟ ꯎꯍꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯋꯥꯡꯂꯝꯂꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯍꯣꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥ 5 ꯍꯦꯜꯂꯛꯂꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯤꯑꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯁꯨ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯧꯕ ꯂꯥꯜꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯐꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯁꯦꯜ MLA 3ꯃꯛ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕꯗ ꯏꯪꯇꯞꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯥꯠꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯁꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ WhatsApp ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯣꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯅꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ WhatsAppꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯃꯥꯜꯋꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥनी ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯣꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗ ATSꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ऑफिशियल असना हाइरिबदि पाकिस्तानी अथॉरिटीसिंग इंडिया की डिफेंस पर्सनल सिंग लोन थुपना येंगसिनबना मतिंग पांकी हाइरिबा ATS न फारबा मियोय दु कुमजा इंग्लिश सिंगनी मंगा इंडियन सिटीजनशिप पिखि इंडिया की डिफेंस पर्सनल सिंगबु तुमिना येंगसिनना होनाबदा पाकिस्तान की ऑपरेट तौब इंडियंस व्हाट्सएप नंबर अमा सिजनरी हाइना मिलिटरी इंटेलिजेंस न पिरक अरोन पाउन युमफम मोरगा ATS न लबंस्कर मैंसुरी से यंखै गुमदोय कौब मियोय सि अनंत डिस्ट्रिक्ट तारापुर टाउन की फाके अहमदाबाद पुरखी एक्विस असी इंडियन पेनल कोड IPC की सेक्शन 123 सेक्शन 121A गा लोइनना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मरी लेनबा सेक्शन सिंगी मखादा पुक्तोखरे सतखिबा इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की लाखिबा महेश्वरी हाइरिबा मियोसी कुमजा इंग्लिश ngani मंगादा इंडियन सिटीजनशिप पीखी हाइबसी खंगलखि अमसुम हांगना मसागी माकी लोइनबिगे मदि युमथंगनरिबा लैबा अदुर लैरिबा मतासुं उनबा सत पाम्बा अतोप इमुंगी मियोनिगी वीजा की प्रोसेस थुजिन्ननबगी लौतुनबदा यावकी हाबा याजुकी हाइना ATS सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओम प्रकाश नांदोखि पाकिस्तानी आर्मी नत्रगना पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंडिया की सिम कार्ड अमा पंबई अमा तौदुना पायरगा मदुबु WhatsApp की खुथांग इंडिया की डिफेंस पर्सनल सिंगदा मालवेयर थादुना मखोइबु तुमिना क्वेश्चन सेनबगी थबक्ता सेजनखि हाइबसी इंडियन मिलिटरी इंटेलिजेंस ना हंतक खंगमगमखिबन हाइदि मकासा थरक पोइना तो पापम अफस्पा तंपाक सतनद्रगा सिंगने सतनरिबसी मरम सादि असुम Armed Forces Special Power Act अफस्पा 1950 दसी तंपाकी लमदा सतनद्रगा सिंगद खक्तमक सतनरिबास यामना मरम सादि हाइना All Tribals Student Unions Manipur असुमना फोंदोरखलि असुमगी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी विंग थदोरकपा सिरोल अमन हाइ स्टेटसगी सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग हाइबदि सेनापति उरखुल कामजोंग कांगपोकपि टेक्नोपाल संदिल सुचांगपुर फैजोल तमेंगलों नोने नसिंग डिस्ट्रिक्ट सिंग असि नागा नत्रगना कुकी फुरुपना नमना खुंदाब डिस्ट्रिक्ट सिंगनि हाइरिबा मफम सिंग असि लैरिबा ललुलुप सिंग असि इंडिया गवर्नमेंट का पीस टॉक अमदि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सथदुना लैरिबनि अदुबो तांपाकी PLA प्रीपा KYKL नसिंग ललुलुप सिंग असि लैंगाक हिरम अमतदा यासिनबा नत्रगा वारी सानबा पार्टी अमत नते मसिगी सुमतत मे अहुमदिगी हौरगा थोकलिबा वाथो असिदा तांपाक पुलिस स्टेशन सिंगदगी खुलाई कयामरुम लाखराबनि लाखिबा खुलाई सिंग हौजिक सुमा पुंफाना फकत नgamdri असिगुम्बा फिबा मसिदा तांपाक अफस्पा लेतबा असिना आर्मी सिंग मथौ तौबदा सुमखुद पुनसिनबा गुमथोकले इरांग से हेक हौखिबदगी तांपाक लरुलुप सिंगदी तांपाक मफम सिंग मनिंग तौदुन लैदि मसिदा स्टेट लेंगा असिनासु खंसिन उसिनदना लैथोकलि हाइना सियोल असिना सुमखाताना माराल सिरकलि अतेन पावमना बारिश फागने हाइना चीफ मिनिस्टर ना थाजबा पिरकले BJP की हानगी यूथ की प्रेसिडेंट बारिश शर्मा फानब चीफ मिनिस्टर N Biren थाजबा पिरकले हाइना JSC against indiscriminate shooting of innocent peoples की मकेरी फोंदोखरे हौकिबा अक्टोबर तरागा मरी की नुमिदांग सेगारोड खैराकम लेखाय थोकिबा थाउदो अदुगी मतांगदा बारिश फागदबनि हाइना JSC ना ताक्सिनखिबनि हिरामसी के मरी लेजना JSC का CM का उनरुरबा मतुंगदा JSC का कन्वीनर सोंगथम इबुयामन हाइ बारिश हयें करिगुम फाबा ngamद्रबसु वारेन इशू लाथोकनि लोइनना एंटिसिपेटरी बिल सुकथकनि
wari sanakhiba aduda laingaki maikidigi thaudu odura nongmai pankhiba miyoisin angam mathakta pangbi ba mating pangani haki thaudu odura senariba miyoisin BJP da yoramlabadi party dagi tanthokani se minister na ngasi thajo pirakliba si thabak to onthokta tarabadi ibo yama sumang lila sanglilda CSO singa kusamnaduna miyam goba mipum ama pangthokna ba sem saba loirehani su makhatana phongdorakli loisilak poina to papamna commando gi ASI ma Leikhidre Thawal district commando gi ASI ama duty manungda khangudna Leikhidre hari Leikhidre ASI dugi mamingna ngangbam koras nga saini fugatro apok Leikhidre ba Ranjit kawi wangjing awang likai degin hari police gi phongba paun hai kora hokiba hingda Sorojini gi oil pump wangbolda QRT ta dum leibani ma kaubata dabadagi Thawal district hospital kotke dubu doctor namak Leikhidre haiba confirm doki ma ke asi baksang asi zenim smoke to postmortem tarba matung aroi matung mangam pangthokna bagi dama imung munung de sina khari adu hausi kuina di myam paw smatang se lu sinjarage mas myam punna no update ngaminasi